30.7.2009. Oda stranci narodnog spasa. Sad, kad je većina od vas pročitana u bivšoj stranci, ne tugujte, ne tražite kredit u banci, ne posuđujte za Boga ni od koga lovu, formirajte sa sebi sličnim stranku novu. Da pokrenete biznis niste vi od toga, treba će vam truda, a i nešto novca. Igrajte na aktuelnu balkansku foru, formirajte neku stranku novu. Obratite pažnju kako je zvati. Pravite je za sebe, bit će vam kao druga mati. Očekujući glasove naivnih bosanskih masa, nazovite je kratko Stranka narodnog spasa. Dodajte i riječi snaga za BiH. Možda vas krene, pa vam se posreći. Za svaki slučaj ne otkrivajte džokera, vašeg suhonjavog mačka u vreći. Čuvajte ga ljubomorno za finalnu kampanju. Pametan je, perspektivan, za njim sve se praši. Ako vas ne prokuže bosanski birači, vi ste pobjednici. Izbori su vaši. Javna je i planetarna tajna da je politika biznis. Na balkanskim prostorima je praksa da se mnoge domišljate birokratske face, nakon neuspjeha u vlastitom biznisu, udruže i formiraju političku stranku, plasirajući naivnom narodu razna obećanja u cilju dobijanja njihove podrške. Ovo je priča o takvoj nekolicini koja je napustila stranku za Bosnu i Hercegovinu i pokušala osnovati novu stranku. Svjesni da će izgubiti, odustali su i priklonili se drugoj, novoformiranoj stranci, tako da ovi naivni, nacionalno zadojeni bosanski narodi neće ostati uskraćeni za nove ideje i nebuloze koje će im značajan broj pametnih zastupnika u naredne 4 godine plasirati sa parlamentarnih govornica napaćene Bosne i Hercegovine. Svaka sličnost sa Jusufovićem i Čikićkom je slučajna.